Nginibingelele Makhosi ukhwashube Madlala. Ngiyanibingelela kakhulu ekhasini lami la YouTube. Namhlanje ngiletha isimemezelo mhla ka-6 ngizobe ngiseGoli eProtea Glen eSoweto. Ngiyacela ke ukuthi bonke abangidingayo abangakhona ukufinyelela kumina esigodlweni abangalena koGoli nabaseduze endaweni eseduze khona nangale ngaseGoli ngomhla ka-6 njena ekseni njena nje bengiqala ukusebenza khona kuze kube ukuthi sishona ilanga nginosuku olulodwa ke khona late futhi ngizobe sengiyaphenduka futhi ngiyabuya. Ngiyacela nje ukuthi nje abantu basukumeke abangidingayo abafuna ukuhlola abafuna izinto zabo zabantu abasha abalahlekelwe abayeni babo abalahlekelwe intombi zabo amakhosikazi kanjalo abachithekelwa imishado abafuna ukugeza abafuna ukulahla abafuna ukukhuphula izithunywa zonke izinto nje abantu abazidingayo inkinga abanazo basondele eduze sikwazi ukuxoxisana sibonisane ukuthi sibekanaphi. Abanye bangabe bengithinta efonini ku-WhatsApp besho izinto zabo abadingayo abangadingi ukuthi baze bayafuna ukuhlolelwa babe besho izinto abadinga ukuthi bayazidinga kumina engingabaphathela zona ukuze ngibe ngibahlanganisela bese ngiyabaphathela ke. Ngiyacela nje ukuthi nje bangaphuthelwa ke abantu ngoba kwesinye isikhathi umuntu uyafone athi ngiseGoli ngeke ngikwazi ukufinyelela esigodlweni kube inkinga futhi nokuthi umuntu athi uzophathisa imali ngoba abantu abasathembi abantu sebedlalile abantu kakhulu emhlabeni bebathembisa ukuthi bazobasiza egcineni abantu bangasizakali. Kodwa ke engisabasizile Nkosi yami akekho osanaleyo nkinga. Ngiyacela nje ukuthi nje abantu baqhubeke njalo bathembe bafake imali zabo ngoba kwesinye isikhathi kuyasiza kona lokho ngoba into izigcini isikwenzeka izinto ule kude ungakhona ukufinyelela eduze. Ngiyacela ke nje ukuthi nje abantu basukumeke bakwazi ukuphumelela ngalo lasuku bafike bazongibona ngoba ngizobe ngenazi izinsuku eziningi ngizobe nginosuku olulodwa kuphela futhi ngiphiza uphenduka futhi same day. Ngiyacela nje ukuthi abantu bafone babuze la abangazwanga kahle khona bathumele imiqhafazo benze konke nje ngizobaphendula sixoxe sibonisane. Ngiyabonga kakhulu nisazobukela yona le video lena. Ngicela nje ukuthi ni like niphinde ni subscribe futhi ukhwashube Madlala lo emgababa.